lapha umakoti ubuya kwaRustov uze lapha manje sikufuna sikucacise lokuthi senzani nje wahlangene lapha. Eya wabulela yaka makoti a tlisitswe mo gaefa o batla go le tlhalosetsa gore go diragalang fa. Joan bona labantu belapha Yaka ha le bona batho ba ba lefa inkolo yaseAfrika lena ke kereke le tumelo ya seAfrika akuyona inkolo yamaZulu ga se yone kereke of tumelo ya maZulu lenkolo uJesu Kristu akhuluma ngayo ke yone tumelo Jesu Kriste ile ngabua ka yone. uJesu uthi lona ozayo ongumoya engcwele Jesu o ile a bua o tlang o ke moya wa boitshepo halalelang utla wenza imisebenzi emkhulu o tla di ka dikgakgamatso tse di engazange ngenze mina Jesu nna Jesu ke se kanka ka di ushembe fitlhela wenza lo msebenzi diko tsotlhe di bua ke Shembe ngo 1924 ka 1924 ushembe ka 1924 Shembe ufika uhlehlisa ulwandle o itlile a busetsa lewatle ko morago ulwandle lasegcwele phakathi eDurban eThekwini lewatle le ne le setse le tsamaile le fitlhile mo metseng ya ko Durban. uJesu wafika uJesu umkhumbi unyakaza ulwandle walikhuza Jesu o ile a itlhela lewatle le tlhakatlhakane mokoko o batla go wela Kodwa a ba le kgalemela ushembe wahlehlisa Shembe ene o ile a busetsa metsi ko morago uyafika uJesu o ile a fitlha Jesu uvusa uLazaro a itla tsosa Lazaro wensuku eziwu4 mo morago ga matsatsi a le 4 uyafika uJesu phesha eKhampanaume wa fitlha Jesu ko go pota lewatle kakwa ko moseja ga lewatle uyafika uvusa uLazaro o itlile a tsosa Lazaro ko morago ga masugo a le 4 uyafika uShembe lapha eQobho uvusa indodo yakaKhambule wa itla Shembe ka kwa motse mongwe o bitswang Qoqo o itlile a tsosa monna o a go ga Khambule uthi namhlanje ngiyavusa vuka a gompieno ke a go tsoga uShembe uNkulunkulu nje wanihleli nithi yezwe akho umuntu ozayo yaka ba bantsi ba bona go tlhole go watla ga gona motho o tla tlhole atla Shembe ke ena tlile wenu lokhu bantu baseAfrika o ke ene modimo wa rona batho ba mo Afrika uNkulunkulu wamaZulu ga se ene modimo wa maZulu uNkulunkulu wabetswana ga se ene modimo wa Batswana uNkulunkulu wamaVenda ga se ene modimo wa maVenda ga se ene modimo wa maXhosa bonke baseAfrika ke modimo wa botlhe ba maAfrika wanhleli lo ndindi uJesu akho Jesu yaka tlhole re emetse Jesu a ka se tlhole a tlile uthi uShembe abantu abakholwe ngenkolo yabo Shembe a batho a ba dumele ka tumelo ya bone ngobegqoke kanje yaka hape re yana ufake into zakubo o tla ka dio tsa ga ngobegqoke bone kanjena yaka hape re ugqoke yana izinto zakubo o tla ka setso sa ga uShembe bone nje Shembe o go batla o le yalo Stop namhlanje asile ukuzoshadisa kodwa sizothandana gompieno ga ga tla go tla go nyadisa mme re tlisitse go rapela ngiqinisile bazafika okhokho benu yaka re tlile fa re na le tumelo ya gore ba ntata lona mogolo banitshela ukuthi inkolo ba yaseAfrika tla tla ba le bolelela ba ke yone tumelo ya seAfrika qeda-ke mase ngiqedile kuyalibuka a go setsa feditse wa leboga